ebyamagara ubwo nagira ngu akegaita n'omushaija omukwe 11 omwaka okuhwire konga kandi takazaga mu micwe kandi we nagira ngu teinenda so nayobuuza ngu enshonga nebasa kuba eryeha. Twagambire abakyara abatakuza omu micwe kibasa kureetwa okuba oinenda iyo wagira ngu togiine tinkumanya ogicebiize ota ntwenda oikirire irwariro bagaruke bakucebere bakakase ngu toinenda rero kwe kuba etarimu kandi otakuza omu micwe kibasa kuba nikireetwa hormonal imbalance ningashi okushanga homoni zaawe ziine okuzicyankariinye kibasa kureetwa stress y'ebitabo, stress y'emirimo, stress y'ebizaamu oshanga hormones zitatereera kitume otaza omu periods kandi ekyo nekintu ekyakubasa kubaho obumwe nobasa kumisinga okwezi kumwe ninga amezi 2 ogaruka ozamu ebyo byona niba nibyenda okwikiza omushaho akucebere rero tumanye ekizibu kiro kita. Ogu yagira ngu bamweta Katharina aine emyaka 25 nagira ngu omubichweka by'ekyama nayiyagura hamero tuhere kwari kutwagura tubu turonda. Twagambire aha bironda ebyomu bichweka by'ekyama Katharina nosha n'omukyara kandi hariho ebintu bingi ebyakubasa kutuma eki kyabaho konka nitwenda tumanye ebironda ebi nibikurya nikireebeka ogu nimurya kuba nayeyagura rero nihareetwayo amaizi agatari ga buriijo nihakushasha ninga tihakushasha. Twagambire ebironda ebikuba bitakushasha ningashi painless ulcers ziine akakwate na syphilis hariho amaizi agakubasa kuba nigaruga ifwe agakurya nigabasa kuba ga candida so nituba nitwenda ngu tutunge bingi ebikweyongyera ebikukwataho nitwija kwihaho sample nitugicebera omu labu tukushanga oburwire nitukuha emibazi nebutwara ogume origye otiine enshonga. Ekibuuzo kya muheru gunagira ngu nibanyeta Judith ninshasha omunda ntu kundi kwemerera nari kwari kushitama munonga nagira ngu nikireetwaho ki? Judith okushasha omunda nto omu bakyara n'ekintu ekikukira kubaho ahabw'enshonga etari emwe n'emwe. Tubire nitwenda tumanye noyingana ki kakuba ari omwishiki muto w'emyaka 15 akashasha omunda kibasa kuba kiine akakwate na periods nangwa n'omukyara omukuru nawe nabaasa okushasha omunda yaba ari omu periods so nituba nitwenda tumanye oine emyaka engahi oinenda ninga togiine kokuba oinenda nitukujanjaba nk'okushasha omunda nto okwiine akakwate na nenda tuba nitwenda tumanye hiine ebitari bya buriijo ebikuruga omu bicweka byawe ahansi okwo rero nabyo tugire ki tubicebere. Nituba nitwenda tumanye nk'okushesha enkale neekushasha ninga noshesha emirundi engahi buri izooba. Nituba nitwenda tumanye okushasha omunda oku n'okwa PID n'oburwire obwa pelvic inflammatory disease obwakubaasa kureetwamu infection omu bicweka eby'abakyara omuri nyinenda omu nshekye rero oburwire obu bushasha obumwe oshanga nk'okuteerana n'omushaija oshasha ekintu kyona ekyakubaasa kuhindura mbwenu okutenganyisa ebicweka eby'omunda byona oshanga nibishasha nk'okwinama nk'okushitama okukora omurimo gwena oshanga noshasha. Tuba nitwenda tumanye harimu ebizimba ninga tibirimu nitukora ultrasound scan tumanye omunda harigye ninga tiharigye. Tuba nitwenda tucebere enkari okumanya ngu toine urinary tract infection ninga shi oburwire bw'oruhago ninga obundi burwire bwena obwakubaasa kuba nibukuteganisa so nituyamba twakureeba tukacebera tukakuhabura rero okagaruka omu buteeka. Dr. webare munonga. Webare munonga Dr. Mugenyi Godfrey, Divine Mercy Hospital, Mbarara Regional Referral Hospital.
Ninkusima mnonga kushanga ngo wagumane itwe betu program yetu yerizoba nuko yahendereti kandi nimpamya ngo yo gumene nito ine cyangwa cyo wayega ari Dr. Mjenyi kucyana na mnonga imwe abacyara kandi nangwa nimwe abasheja okumwa kubasa kutwariza abacyara banyu ne wana ndakutwegeitaho zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara tsigaho umwanya tawe kibuzo cyawe tawe imyaka yawe n'amazina gawe naho rukorga ositereho biro kubohereze nendo arejo otsindikire arimnana 338 ebuze byonto bireba kandi ntuje kubagarikamo konga kandi tukabe ntabura ngo wahuriro teino oyino ko tarkwehuriraje ikiriro mushaho okherere otendekirwe akukebere amanyokori program eji ne kukibaho Kazere Health Products bene byo kunywa Kazere Lemon Green Tea, Kazere Aloe Green Tea, Kazere Beet Fruit Juice hamwe na Kazere Orange Tea ebyo kunywa n'ibishangwa hona mu supermarket mu maduka n'abatembeye bababine ahakabeika hansi mnonga n'abandi Gloria Kanyonyozi tawastayise Dr. Godfrey Mjenyi kurga harinya nabnani nkora nabo Mchunguzi Francis Kayemba tureba no guno murundi tayina kinde kituri kubendeza kuri ko bisinya wamkamubonka hanga barinde Ebyamagara byabanebe ku kibwaho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Beet Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.